Kardom pini bertar jikta pini prime time news tan bang pini li imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cepajur medam de aprang bertang kung pi arjikta. COVID-19 a joine ki duki lagara tuma phan UKS e songa hin pen sanghan kirap ki pajir dam. Haradan Ghosh Dipu Ward number 1 Commissioner Sangilin Raji Tim Picture Radatum Ningdu Kachapaklang. Hojai District Doboka Monetum Bang Phoke Raisi Atum Assam Quarry Penangkibe Hojai District Asor Chekhang Khedet. Birtang Kung PRG get a pit putot Birtang Ton Pen Chipajur Midam Sina. GGKSA Lapen UKSA Tum Chelang West Karbi Anglong Lapen Nagaung Kidora Tumapan Sanghan Kirap Pajir Dam. Kedamtang ni phaing koi rahini arni United Karbi Student Association UKSA asong lapen Greater Guwahati Karbi Student Association GGKSA Klembari matum chalangsik West Karbi Anglong lapen Nagaung District ahoy long kiduk Karbi Anglong arada tumapan rong khilan arong along kiduk kisung atumalong humri dampen UKSA kongchun bang clear dap terang lapen dun mai pujer song timung lapen GGKSA Klembarim thorom sing rong hang chalangsik COVID-19 hour ajay ni pen kiduk adet arada tumapan kachong dat athai kawe kisung atumapan panong si Sanglin Paula pen inti boron pon. Kadoka we pen don paro ini sosial tumapan ron pon lo kacodeng arada tum sitame UKSA la pen GGKSA songa tumapan kacoro pajir. Kebang jiani la puson kacurap tujia panta chuni ridun. Dong kamu kampen berta pangdakon di gonto terang News 24 Karbi Anglong. Hojai District Dobokara tumbang Phoke Raisi Assam Quarry pen nangkebe. Tekpier lo lockdown kitu ko jok di Mahasar Karbi Anglong ahoy long kitu Assam Quarry sitami kangkir nang klaga jok bangsolong kacung dara mulogatum kiculong le kiculong le pen penang anak kisung dolo bangso penajo Hojai District Doboka monitum bang Phoke Raisi atum jerikendeng polis atum kacirok tok pen pini kironi anteng pen kewang nang palelo jerikendeng polis atum kironi polis atum aphan lahaya moni atum aphan hamren disia sahe malong tekang si bangsolam pachinilo pen Hojai District pen ke thon dam jia phan stame klempon lo bonta to we ajo bang Phoke Raisi atum aphan khang kedet si puthot kironi PWD IB along an chewan thusi khang pringlo pachinia tengke kewang jini phaing koira phola pening phaing koira troksi arni an Assam aro chedam chewang long jipu la bangso arni si pachedam toy pu pusi alam do kironi pen berta pangdakon mohon teron News 24 Karbi Anglong. Jipu Ward number 1 Ward Commissioner Haradan Ghosh Sangilin Raji Tim Picture Jog Radatu Maningkang Samse. Birthe along ka chithang club our COVID-19 na case so jok lockdown sarkar pen kipeto ba mohot sarkar perara phan ki cholong re arara tuma phan sanghan kiron pon pado wai phit sita sarkar pen ki pipona sanghan Jipu Ward number 1 ki parlo Sarte colony along Ward Commissioner Haradan Ghosh alang ni sanglen ke pipinang jiatim Ilin Raj Kim jang chupuai ni lapen dali puai si picture pusi rara kopi lason na thak along ta chupang le masai klem bom purote koson si ki cholong le atum kiring popusi Sarte colony arar tum ningduk chupaklang সরকারে দিছে আমারটো আমার পাবো লাগে আমার ওয়ার্ড কমিশনার জুন আছে সি কি কইছে এক নম্বরত তো সার্থা কলোনি পরা এই বলে ভোটে পোৱা নাই এটো কারণে সার্থা কলোনি কম রিলিফ দিছে 1 কেজি 800 গ্রাম চাউল দিছে 200 গ্রাম ডালি দিছে 100 গ্রাম মিঠা তেল দিছে আর আধা কেজি এইটো নিমখ দিছে এন্টি বাস ইভেনে আর এদিনা তো পয়সা বাটিব আইছে লুকাই লুকাই পেলে পাটিছে কারবা কারণে 200 দিছে কারবা কারণে দিছে আমি তো না জানে ই জোয়া পিছত আমি গম পাইছো কিমান দিছে বলে 200 দিছে 200 सबक दिया ना কারবা কারণে দিছে বলে তো নাম তো কি আছে যেহেতু ওয়ার্ড কমিশনার নাম তো কি আছে হারাদান ঘোষ এতু কলোনি নাম তো কি আছে এতু সার্থে কলোনি Jipu pen berta pangdakon Edmarson Kamsa News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikang tonik lo to me thakmi Kardom